खुलुमबायखा जत थाखोकते बुखुक संनो ताई फाइकाहाम याफारो आनी अ चैनेलो जों ताबो काइसा नालायनाय SBI बेंकनि हयते काइसा जब नोटिफिकेशन अखरमानि नरक sbi.co.in हनै गुगल टाइप खाये नरक अ वेबसाइट नुगुमानाय अमंकाबोनि होम पेज नरक अ होम पेज नि जस्ट टप जतनसे साकाव नंनाय काइसा ऑप्शन दंगो कैरियर्स और थांगै क्लिक खायदि अमनि परे नरक नंनाय काइसा यांग राइट साइड दंगो लेटेस्ट अनाउंसमेंट और क्लिक खायदि क्लिक खायमानि परे सबसे सिकां नोटिफिकेशन अबंखा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स नरक इंग्लिश नन नाइन क्लिक खायदि आम ऑलरेडी न डाउनलोड खायजाबा फाइपेख्या नरक जेफोरो प्ले खायनाय किसा जर नांनाय डाउनलोड होनानै अ जागा नुखा जों एप्लीकेशन जों एप्लाई खायनायनि बागै जरा अंखा 3 January 2020 नि सिनि चियांखा ताई बोनि लास्ट डेट अंखा 26 January 2020 जरा On post ni bagai chini tirpar o kabang mano vacancy tongo khakayo this time nai jora UR on bagi hinke 16 EWS ni bagi hinke 3 SC ron bagi hinke 5 tai ST ron bagi hinke 10 tai backlog obo tongo backlog ni vacancy hinka 7 khatijak tai o job ni bagai exam preliminary examination angnai February ba March dige angnai tai boni main examination angnai 19 April 2020 o nai oro sijak tai naimanai o job no apply khani ni bagai je kuno graduation tongkhai na ungo tai boni age jora not below 20 years ni sekang engya tai not more than 28 years mane tamuka year mention khajak tongo 2nd January 1992 ni simi 1st January 2000 bisingo ngangkai angnai tai ST ron bagi hinke extra 5 years jorar jangnai that means bisok 28 plus 5 33 years jora tongo o job ni bagai tai o job no apply khanyani hinke kuno fees nangya ST ron bagai tai jara UR ron bagai hinke 750 nangnai norok tai o job no jora tongsei no apply khaidi tai norogono naimanai je busuk examination rok फाइनाय बा मार्क्स रक busuk नायनाय जेरो जेमन इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स नि फाइनाय न्यूमेरिकल फाइनाय 35 नि देन रीजनिंग फाइनाय 35 that means 1 hour ni bisingo no जों 100 मार्क्स नि फिल अप मा खायनाय मका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन no abani poranka main examination ka jora rjangnai 2 hour 40 minute marks tongnai 200 ni tai question tongnai 190 jen oral sijak naidi general financial awareness 50 marks general english 40 quantitative 50 reasoning 60 belekino nangkongmani abono norok jora tongsini apply khaidi abono angnayo hamai belekino je obirunai tongnai rano bye bye